Sanibonani wengane zawethu, ake ngibingelele ngiphinde nginamukele. Ungabe uqala ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Inkakha yeChiefs ke uNtokozo kobala Sikhakhane ukholwa ukuthi ke uMolefi ke kumele ashiye manje ke le qembu ngoba ke uzodala ke omunye umlando omubi kakhulu. uNtseki ke uphinde waphuma ke esekade ngamaphoyisa ke okwesithathu ke kule season ngemuva ke kokuqeqeziswa ke AmaZulu FC. Usuthu ke luwashise yeChiefs ke jezi ke kwi-Calling Knockout Cup luyisha-ke ngo-1 wegoli elingene umdlalo siyophela ke e-FNB Stadium ngomgqibelo kusihlwa. Kumele vele-ke aziphonsele-ke yena ithawula-ke lingapheli-ke lesonto elizoqala, kusho-ke ukoloba-ke laphana ongokwamasho-ke ngokuzala. Uma-ke engasuli-ke uzothi-ke ulinde bani-ke ngempela ngoba-ke umsebenzi usemehlule futhi-ke lokho kucacele wonke umuntu uqhuba yona-ke le nkakha. Usehlulwe-ke laphana ezindebeni-ke ezimbili, kanti-ke ikuphi yena-ke azokwenza ngoba ngeke asinuke ixoxo-ke seligi. uNtseki-ke lapha simehlule-ke iKaizer Chiefs kuyabonakala-ke futhi-ke nokho ucacele ngisho nengane-ke encane ukuthi-ke ingaphezu kwakhe. Uchaza-ke uSikhakhane ukhala ngezinqumo-ke zikaNtseki-ke nendlela aqoka ngayo ngabadlali-ke abazoqala-ke imidlalo athi-ke yikho-ke omqhathele nduku yosuthu. Ubashiye kanjani-ke abadlali anqoba ngabo-ke AmaZulu emdlalweni we-DStv Premiership okulemoti-ke noCastillo. Ubuza yena-ke laphana-ke le nkakha uma ngabe-ke kudlula lapha-ke kule qembu-ke lizobanga nezibi, kuphinde-ke laphana-ke kudale-ke ulaka lwabalandeli nokuyinto-ke engezoba-ke yinhle laphana ebholeni-ke ngeKaizer Chiefs. Kuyimanje isanda-ke kuhlalulisa-ke ngenxa yokujikijela-ke enkundleni eMbombela Stadium lapho-ke abalandeli babefuna-ke ukuthi uMolefi abone indlela afika ngayo. Abalandeli-ke ngeke besaphinde-ke bemethembe manje ngoba-ke bakholwa ukuthi-ke umsebenzi uyamehlula. Ingcindezi-ke izoqina-ke nakubaphathi beqembu-ke ukuthi-ke bamkhulule uNtseki, bathole-ke omunye umqeqeshi ozofika namacebo angcono nozothenjwa ngabalandeli. iKaizer Chiefs-ke isanda kuqasha Kevin Johnson-ke umqeqeshi onamava-ke ukuba azophatha-ke izinkulisa zeqembu. Yize-ke yena enamava-ke kuNtseki kodwa-ke njengamanje unaye laphana engasithola-ke engathenjwa-ke abalandeli-ke uma-ke kugcina kuqashwe yena. Wengane wethu ngiyafisa-ke ukuzwa umbona ukuthi ngabe-ke uMolefi uyena-ke oyinkinga laphana iKaizer Chiefs-ke noma-ke abaphathi beqembu nabo-ke banesandla-ke ukuthi-ke iqembu lingenzi kahle. Okwenye-ke ngabadlala-ke ngizombona khona lapha naphansi kuma-comment section.